Татар-информ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Жыр. Бір генә сүз белән тасвирлап булмый торган нинди тирән мәгънәле сүз. Жыр. Кешенең бала чагыннан алып соңгы минутына кадәр аерылмас юлдашы. Адәм баласы дөньяга килгән беренче көненнән алып соңгы көненә кадәр җыр белән бергә юлдаш булып яши. Башта ул әнисенең бишек җырларын киләгенә тыңлый, аннары үзе дә җырларга өйрәнә, төрле әйлән-бәйлән уен көйләренә кушыла. Туган-тумачалары җыелганда, кунак сый көйләрен, биюләрен күреп, тыңлап үсә. Чишмәләрнең гөрләп аккан моңлы тавышлары, дөбердәп яуган яңгыр чагы, күк-күкләүләре, урмандагы төрле кошлар сайравы. Булар барысы бергә халкыбызның моңын чагылдырабыз. Керәшен халкының җыр хәзинәсе, үзенә күрә бер зур тарих. Чынлыкта кешенең бөтен тормышы җырда чаба. Югалту, аерылышу сагышы да, бергә татулыкта яшәү шатлыгы да туганлыкка халык җир өстендәге ямьлелектә шатланып яшәгән. Иген иккән, балалар үстергән, тормыш иткән. Җыен көннәрендә халык төрле бәйрәмнәр уздырган. Күккә күтәрелеп, йолдызларга карап, Худайга рәхмәт әйткәннәр. Имин итеп яшәү насыйп дип теләкләрен белдергәннәр. Адәм баласы күктәге йолдызларга, андагы киеп казлар юлына карап, үткән заман турында һәм киләчәк замандагы мәңгелек турында уйлана. Ышанулар буенча, һәрбер кеше тугач та күктә аның йолдызы бар. Кояш нурларында бер тупый кош уйный, каурыйларын кыя, җыруын җырлый. Иисус Христос туды, күктә йолдыз кабынды. Керәшеннәр көйгә, моңга, җыруга бай халык. Һәм бу байлыкны тапшырыр өчен менә дигән яшь талантларыбыз да бар. Бүген без туган җылдызы фестиваленең гала концертына җыелдык. Һәм сәнгать көнендә талантлы йолдызчыклар балкышын күрдек. Туган җылдызы җырларыбызны чын үзебезчә итеп башкаручыларга, кабатланмас тавышларга юл ача. Бүген шушы сәхнәдә яшь йолдызчыкларыбыз кабыначак. Туган җылдызы Керәшен җырларын яшь башкаручылар фестиваль конкурсының гала концертын башлыйбыз! Арулармысыз, кәрендәшләр, тугадайлар! Хәерле кич, хөрмәтле кунаклар, дуслар!
2009 yıldan başlap o'tkaziladi. Festival yıl sayin turli tubaklarda qabatlanmas tovushlar tabar. Yosh yulduzlar qabuli. Bugun bu sahnada konkursning soylab olturlarida shekar eng yaxshilari deb topilgan yoshlarimizni ko'rasiz. Gala konsertda eng-englari birinchi o'rinni yovlagan finalistlar bilan chiqish yasaydi. 11. Tuğum Yıldızı Festivali'nin Grand Prix iyasi biz konsert oxiridan bilashamiz. Festivalimizning traditsiyasi bo'yicha gala konsertni o'tgan yilgi konkursning Grand Prix iyasi oshib jigaradi. Sahnada o'zgan yil Tuğum Yıldızı Festivali'ning Grand Prix iyasi Tenkeler Folklor Ansambli Mamadish rayoni kechki o'yin qurilishi. Bizden öğrengen keşke oyun kuruluşunu oynap ko'rsating.
Şunusunda aytırga kerak, bugungi gala konsertga ozg'anni har bir konkursant bek ko'p sinovlar o'tib, talabchan juri ko'zligidan qaralib jinguvchi bo'ldi. Kunlar so'nglari bizning hurmatli jurichilar. Jüri председателя России Федерациясы һәм Татарстан композиторлар берлеге члены, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, сәнгать фәннәре кандидаты Геннадий Михайлович Макаров. Татарстан Республикасының атказанган артистасы, Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамблінің сәнгать җитәкчесе, Казан дәүләт мәдәният һәм сәнгать институтының соло җырлау кафедрасының өлкән укытучысы Эльмира Вафичевна Кашапова. Яшик Шиханов исемендәге Казан дәүләт консерваториясының татар музыкасы һәм этномузыкология кафедрасы җитәкчесе, Татарстан Республикасының атказанган сәнгать эшлеклесе, сәнгать фәннәре кандидаты Лилия Ильдусовна Сәрварова. Керәшеннәрнең Бәрмәнчек дәүләт фольклор ансамбле баш хормейстеры, сәнгать фәннәре кандидаты, музыкаль теоретик фәннәр укытучысы Эльвира Фатавиевна Камалова. Татар моңа яшь башкаручыларның халыкара телевизион конкурсы лауреаты, популяр җырлар башкаручы Татарстан Республикасы Керәшен оешмасының әйдәүче белгече Басырова Лариса Ивановна. Татарстан Республикасы Керәшен оешмасының Мамадыш бүлекчәсенең рәисе, Мамадыш районының мәдәният бүлеге мөдире, Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Спиридонов Степан Петрович. Бүгінгі гала концертта сезне төрле сюрпризлар һәм Керәшен эстрадасының йолдызлары чыгышы көтә. Тунҗындызы Керәшен жюриларын яшь башкаручылар 11-нче фестиваленең гала концертын башлыйбыз!
ədi ulaşmır. Bizə zəncət buldu. Hər türlü şey xəslət bilən bizdən uyar. Günəgün güldürür dağlar, bugün bir seçilədi. Sinəni sizərsin kirələrimiz kirələrdi. Ey balam, etməsənə, yalqışlarımız kürüldü. Ağıslan qayğayar əteş, şu arada sürüldü. Bütün ziyan kilirdi, şu namlumu dilərdi. Yalqışların üstündədir, türlü ziyan kilirdi. Bugün bürgən düşündə, kirəmətlər kumdağıldı. Dizlərində ak giyingənlər öyümüzgə buldu. Aralarından bir sesi mima tüqət qaradı. Andan dürsəkidə qutuluq, tuzdırıb çeşim daradı. Sin ulum başı əli, bu düşlərini yuvarığa, ürümşi əbiyin kilsin. Üzük ilə almasa, düşümünü yurar bilsin. Sin ulum müştənəşkə, onunla oğluqmu alıqlar. Ey kövrək girsin bilsən, soğudunlu tutarıbsan. Ürümşi əbiyin yaxşı, ne bilsən də alır. Soğudun bulunursa, suyuna salır. İndi əmimim var, üylə tuttururuz. Eydu bilən bilməz bu saat müqillə bular tutulur. Arroğ mənə əbi, suna əbi müştəmən şibədi. Uzun barsan balan cılardı, suna minə şibədi. Şükür əli bəkkən, nihallər yəturası. Rəf, net, alıq
Qozon shaharidan Jumg'a kun ansambli, Buyukdov rayonidan Ameliya Feofanova ham Petrash rayonidan Kirill Spichko chaqirila. Bularni 2018-yilda Krashin shiveri Alisa Isakova topshiradi. Bularni topshiramiz. İsteyenler orada. Bir dokunulana var, ödemesi de şu an dağında kışlara bakmışlar. Sırar mıyım sizden? Elbette yeni kışı almışlar aslında dostlar. Doğum Jündüzü festivali Krashin jürilerin yaş boshqaruvchilarining borliqini qolmaydi. Ularga olg'a tabada ijod yo'lida ishonchli odamlar yasarga yordam etadi. Kimnidir o'qirga kirdi, kimgadir hatto do'stim jurlov sahna seniki tugul deb endi boshqa yo'llarni da ko'rsatadilar. Kimgadir hatto jur dunyosini yo'llama da topshiradi. Kimga shunday yo'lni ko'rsatirga qildimsin Alisim? Belki siz bilasizdir. Bilasizmi? Bilalar deb o'ylayman. Bilmasalar, u artist hozir shig'uga ona taniyashaqar. Meni ona aytib ketganishi, silab ketmali 2009-yilda mana shu To'g'im Jündüzü festivalida u diploman bo'lgan edi. Hozir endi u Tataristonning ot qozongan artisti ismini loyiq bo'ldi. Qarshilg'i sahnada Tataristonning ot qozongan artisti Vadim Zakharov. Erkeğimden düşük şırıklarlar, onlar bile tuğlan yerlegim. Ömür defterlerin aşıksızlığı, şırlar aşağı eğitim biremiz. Küfrümünlük ilerdim arızdı, tukay şiirlerini yapmadım. Dik şulayla balık şırlarından, karşınızda kalmadım. Küfrümünlük ilerdim arızdı, tukay şiirlerini yapmadım. Dik şulayla balık şırlarından, balık karşınızda kalmadım.
Düşmanlar dostlaştırar İlahi gösteriyor benimle Gökyüzünün ilerler üstte Tukay şiirlerini yapmadı Dik şılaylar Balık şılarına Babalar akşırızken tapmadı Giremeydin mağazların Dünya karnızlar verip bulunur Kule tuzlu erşirların Gökmenimine girenler üstü Tukay şiirlerini yapların Dik şılaylar balık şılarından Babalar akşırızlar kapmadı Gökmenimine girenler üstü Tukay şiirlerini yapmadım Dik şılaylar balık şılarına Babalar aksınız yakamadım Dik şılaylar balık şılarına Babalar aksınız yakamadım Babalar aksınız yakamadım Beyler bana Rahmet olsun Beş varmışına şu an nasip olsun Kazakistan'ın ok kazananlar sistem Vadim Sakarov. Alina tuzi. Ni o tugare koyun. O kaydı. Hem ni şükürde. Vanya Tugare oyun ol yaz günü ılık günden başlanıp Pitrov beyramına kadar ötkerilir. Hem indi şu oyun barışında deb aytayın deyman, yoshlar bir-birsini porlar saylaşkanlar. Anladım. Mine babay söyleyen idi. Tanışkandan so'ng kız kuni alar to'ylar yasaganlar deydi. Naqta shulay. Qo'shig'i sahnada Mendeleyev rayoni. Kızlar, malaylar, edeki seni şahlık sana şu oyunu yapalım.
Yaltır oynap alayım. Şırdamı benim büyülerime, Ribiziye yasamaz benim seyirlerime, Ribiziye yasamaz benim seyirlerime. Bizim konkursantlarımız buletlenip Bigeşköy Folklor Ansamblı Bigeşköy Folklor Ansamblı bizim buletlenip Yaşındır motor yolcusu farklı Şarkısına Umova Gana Toka elbette Bigeş Folklor Ansamblı Şunay bizim Şimdi motor yolcusu bilen buletlenip Kışı alkışlar kızlar Kızın rahmetli sevgilisizden Sefreden kadar uzatıp kalırız Milli tradisiyalar, g'uruf-odatlar, xalq jurlarimizning tuğan tilimizni bilib, buundan buunga ko'chirish uchun ularni kishi yoshdan eshitib, ko'rib bilsalar kerak. Bunday baxt ko'pgina bolalarga tetmish ol. Emine Qo'qmara rayoni Shura ovulida o'sgan bolalar g'urur etib ayta olalar. Biz bu yoqdan baxtli, biz tradisiyalarni bilib, jurlarimizni eshitib o'samiz deb. Sahnada Qo'qmara rayoni Jırlağanlarda, biligenlerde
Şenler gördüler bizden iler
торган жырларны жырлаучыларыбыз да бар. Хәзер башкарачак жыруны Лариса әбисе, бабайсы, әнисе аркылы белгән һәм инде өйрәнгән. Һәм инде ул безгә хәзер сәхнәгә чыгып жырлап та күрсәтер. Каршы алыгыз, сәхнәдә татар моңы яшь башкаручыларның халыкара телевизион конкурсы лауреаты, популяр җырлар башкаручы Лариса Басырова.
Кайбыш районының Изге Дәрбит авылына кайтып йөрим. Менә әтием инде шушы якта туып үскән. Үзем мин Казан шәһәрендә тудым. Кайбыш керәшеннәренә килгәндә инде алар бик матур, уңган, тырыш, дәртле халык дип әйтер идем. Алар рус, чуаш, мишәр авыллары арасында яшиләр. Инде үзенең телләрен, гореф-гадәтләрен, йолаларын хәзерге көнгә хәтле саклыйлар һәм алар белән горурланалар, кадерлиләр. Инде җырларга, такмакларга аерым килсәк, нәрсә сөйләп торам соң мин? Сөйләгәнче үзебез әйдә бер тапкыр күз колак салып китик әле. Әйдә! Сәхнәдә Кайбыш районы каршылык. Җырларга кушсанла мин җырларга, берлегенә түгелә икене кычкыра ку-ку, кычкыра ку-ку, яңгырый урман, яңгырый урман, сагына туган. Җырламаста идемле минекене, туганнарым бик элек сөйкемле, кердем урманга, кердем урманга, җибәрдем атымны, атым ашасын, туганнар яшәсен, атым ашасын, туганнар яшәсен. Шулай булсын, бар җирдә дә юлымсың, керәшеп калып җырлары дөньяда
Tüne tanata biz mannan ayrılıp oy gitken işi biz mannan ayrılıp oy gitken işi Moyu kendi şadlanma
Шулай ук Анна Матвеева безнең истәлекле бүләкләр белән бүләкләнә. Анна Матвеева. Инешкәй фольклор ансамбле. Эльза Орлова. Константин Чумарин, Дмитрий Воробьев, Илья Кириллов, шулай ук бүләкләнәләр. Екатерина Матвеева. Бүләкләребезне кабул итеп алугыз өчен йөрәктән алкышларыбызны. Әйдә, хөрмәтле тамашачылар, бүгенге көн безнең вакыйгаларга бик бай. Бүген безнең конкурсанткабыз Лилия Давыдованың гомер бәйрәме, туган көне. Менә шушы чәчәкләрне Татарстан Республикасы Тәшвиq иҗтимагый оешмасыннан Лилия апа, минем туганым, кабул итеп алган менә шушы чәчәкләр. Шәхсән минем исемемне дә кабул итеп алсам иде. Бәхет, шатлык, исәнлек, саулык, гаилә бәхете теләгез сезгә. Сезне бик яратабыз. Бер рәхмәт. Кайбышылар булдыралар. Зур рәхмәт. Минем горурлыгым. Әйдә, үзең дә. Ваня, син нәрсә әйтергә теләгән идең булсын? Минем әбием тоже туган көне. Нәрсә шулапны? Эй, Алла, менә бит Мария апаның да бүген туган көне икән. Менә бит нинди шатлыклы вакыйгалар бүген. Әйтегез әле. Алкышлар. Әйдә, мин сезгә үземнән бер матур җыр башкарып итәсем килә. Сезне инде сәхнә артына озатып калабыз. Әлеге башкарылачак җыр бүгенге менә шундый туган көннәргә бай көндә бик урынлы яңгырар дип уйлыйм. Уфтанма, бер дә уфтанма дип атала әлеге җыр. Әйдәгез әле, бергәләшеп җырлыйбыз. Бу җырны барыбыз да белә. Ömürler yaz gibi ötedi, şal şaşıp ürsenine utanma. Yaz ile dek gider bir şula yüde, utanma, utanma, utanma. Ederiz arkadaşlar. Yaz ile dek gider. Ustanma, ustanma, ustanma. Menə bil. O sinəni bir tuzağan ömrüm, oynat gülüb günə ötməgən. Sinada sıydılğan adı bəxit soruşaqlıq yoxdu gün, əli bir uzman. Bəkələşək. Sinada sıydılğan adı bəxit soruşaqlıq yoxdu gün.
Kuklet etip birgeleşmiş olduk. Uftanıma zömerler yaz kemek ötedi. Şal şeşik kurserde uftanıma. Yaz dilene gider ömür şolayırdı. Uftanıma. Yaz dilene gider ömür şolayırdı. Uftanıma. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Uftanıma, uftanıma, uftanıma. Sizlerle lütfen. Uftanıma şeyler söyleyeyim. Rahatım, rahatım kurup. Endi şu sahnege Kreşlerдің Бірменшік дәулет фольклоры ансамблі солистін, күшлі, дауышлы, шып-шын крешін жігітін шоқтырасын келе. Қоршалығыз сәхнеде Александр Игнатьев! Қайырлы күн, қымбатты достар. Kayıplar nişek. Yarayım mı, ayıbet mi? Хорошо, не гайбет. Храбат достар, бүгін Үрияма жырланбаша премьера новой песни. Авторы жырның Лиза Елизавета Лаврова, Зайда Яшевші бір айбет кіні апа. Күйі, сөздері Елизавета Лаврова, өзі-өзінде Лиза Ампуш деп берді. Сіздің үшін бүгін тапшырам бұйсынды сүйімі. Кеттік.
Tag'in bir taqqa endi Ivan Pugachov. Ivan, qaranglar, mening boshimga shunday o'y keldi. Aydar sen 2-yilga Krashin xalq jirini azizlab, Tom jindizida qatnashasizmi? Yarar degash yarar. Yarar, biz sendan shu sahnada kutib qolamiz. Biz senga o'ngishlar tilaymiz. Rahmat. Tom jindizi Krashin jurnalarining yosh boshqaruvchilar 11-konkurs festivalini uyushtiruvchilari bilan tanishib o'tdik. Tatariston Respublikasi Madaniyat ministrligi, Tatariston Respublikasi Krashin ijtimoiy uyushmasi, Tug'anaylar Respublika Krashin kultura ag'artu gazetasi, Krashinlarning Berman ishi davlat folklor ansambli. Bugungi festivalimizning birinchi bosqich saylov turlari 5 zonada o'tkazildi. Ig'tibor ekranga. Директора Гариева Гульнара Закиржановна. Менделеев районы Красин Мәдәни музейі директора Япаев Виктор Михайлович. Татарстан Республикасы Красинләрнең иҗтимагый оешмасының Кайбыш районы бүлеге җитәкчесе Светлана Петровна Матвеева.
Tatariston Respublikasi Kurashchilarning ijtimoiy uyushmasining Shistay rayoni bo'lagi yetakchisi Yefimov Aleksey Tixonovich. Tatariston Respublikasining Bermenshik davlatlar ansambli direktori, Tataristonning Otqazilgan madaniyat xizmatkari Polyakov Artur Vladimirovich. Qutlov uchun Siz Dom Jildizi festivali uyushtiruv komiteti yetakchisi Lyudmila Danilovna Belousovaga berilgan güzel kuş alkışlarını başlayalım. Hayırlı kişiler, boşlarımızda şu beyram bilen kutluyoruz. Hem biz 3 oy boyuna şu festival bilen yaşadık. Şu festival bilen suladık. Hem bugün siz şu festivali bizning zor hizmetimizning neticesini ko'rasiz. Hazır şu festivalni tüp uyushtiruvchilarni qutlab ketarga ruxsat etingiz. 2-yilga festivalning o'zida qabul etilgan rayonlardan javoblar, xatlar, arizalar kutib qolamiz. Алексей Тихонович, Чистый район. Казан шәһәре буенча төп оештыручыбыз Артур Владимирович Поляков. Alkışlarımızla endi sizni uy sırrınlarımızga zalga uzatıp kalırız. Жырлап жүресің сен? Туй жырымы? Туй жырымыны. Қаралы бит қызық сөздерге жырлайсың. Әміне бізде міне шушы кейге міне мұндырақ сөздер білен жырлылар. Тәрәзі дібім гілігіне қынна гілім бірігіне. Тәрәзі дібім гілігіне қынна гілім бірігіне. Қызы қызының Туйга жүрүләре, кунактан кунакка, менә шундый матур җырлар җырлап жүрүп. Карале, Ваня, менә бит бәйрәмнәрдә тагын бик күп матур җырлар җырланалар. Шулай бит? Шулай. Бәлки безгә аларны тыңлап китәргәдер, Әйдә киттек, тыңлыйбыз.
alkışlarla sunar. Yara, mina vitaminni şayarı. Mina senin bugün bəxtin var deyilmişsin. Çünki mina sahne şarşavı ardında bizim Şiratdagi konkursda qatnaşışımız Kız Şignatu degan jırın boshqarishga әзерләнә. Bu jır burunғы to'ykidan solingan sizlarning boshqarishimizning en iyisi xalq jırlarına tayanib yozgan. Qarşılaymiz sahnada Yeşil O'zan rayoni vakili Tatyana Yefremova.
Бүлекләнү вакыты да килеп җитте. Бүлекләнү өчен сәхнәгә Бәрәкәт дуэты, Сандугач фольклор ансамбле, Рената Валиахметова, Алексей Краснов, Айбаган фольклор коллективы, Задоренко халык уен кораллары ансамбле һәм Татьяна Ефремова чакырыла. Бүлекләрне кабул итүегезне сорыйбыз һәм инде Бәрәкәт дуэты бүлекләнә. Бәрәкәт дуэты. Чыгабыз. Сандугач фольклор ансамбле шулай истәлекле бүлекләрдән бүлекләргә чыгабыз. Ялмыйбыз. Шулай Рената Валиахметова бүлекләнә. Алексей Краснов. Алексей Краснов. Шулай Айбаган фольклор ансамбле. Рәсем итегез. Задоренко халык уен кораллары ансамбле. Задоренко. Состоя. Шулай Татьяна Ефремова. Татьяна Ефремова. Сәхнәгә чакырыла. Яра, соңрак алысын бүләген Татьяна әйнде Петрау Бәләкәш фольклор ансамбле. Шулай ук бүлекләнә. Безне шундый матур ялгышлык белән. Әйнде көчле алкышлар астында безнең конкурсантларыбызны сәхнә артына озатып калабыз. Елмаеп күрегез тикмәгендә әйтеп торалар. Менә шулай. Елмаябыз, көләбез. Бездә бит бүген шуңа да бик зур бәйрәм. Әйде дуслар, концертыбызны халыкара конкурслар лауреаты, Казан шәһәренең джаз оркестр фантазия солисткасы 2019 елда Чехиядә узган халыкара вокаль конкурсында лауреат исеменә лаек булган Надежда Игнатьева. Каршылыгыз!
сәхнәдә Мамадыш районы.
Ангелина Салганова, Арина Трушева һәм Карендашлар фольклор ансамбле шакырыла. Истәлекле бүләкләр белән Ангелина Салганова бүләкләнә. Шулай ук Арина Трушева. Карендашлар фольклор ансамбле. Yılmayamız, sevgili kuşlar kuşlarımız. Rahmet. Dostlar, siz Vanyan'ı kurmadınız mı? Belki... Şunda oturmayayım mı o? Yok mu? Ay, жоғалтты. Vay! Vanya! Шақырдың мы? Қайда жүрсің сен? Концертіміздің алып баруға керек бе? Қара әлі, нәрсе сұрамақшы емес сенен. Міне, жырлап та көрсеттің енді ме бізге? Концертіне де шеп алып барасың. Шылай бет? Әйте, әйтелі. Сен музыка құралларында ойнай білесің ме ол? Қайсыларында бітәлі? Баянда, скрипкада ойнай алмайм. Мәсім әмін? Мұнысында? Ого! Көші қара, алам. Тоқта, бұл гитараның баласы бола ма енді? Гитараның кішісі болайым, міне, мен мәселен әлі көптен түгіл генә білдім, шондай музыка құралы бар екені. Неме? Алайсам, әйдер бізге ойнап көрсетелі, халық ешітсін. Әйдер білем мұсына. Мен сен мұна бұлай тұтып тұрмын. Біз болабыз кірәшіннәр достар, жүрәкләр жигіннәр достар. Келіп біз ұйындызға достарға, әлбетте достарға. Aferin, молодец. Шын талапты жігітті екенді сені. Қаралы, әміне, білесің ме, башқа құралларды да ойнарға үйрене алырсың деп ойлаймышым ки, біздің арада да көріп үйренерлік ұсталарыбыз бар. Міне, мәселен, шираттағы конкурсантсыға болыша алыр деп ойлаймыз сәхнеде. Владислав Агапов! Қаршылаймыз!
эшләргә якын иде. Урал тауларының аргы ягыннан безнең сөекле Нагайбек туганайларыбыз да килде. Һәрвакыттагыча без аларны сагынып көтеп алабыз. Быел безгә Чиләбе өлкәсе Нагайбек районы Остроленко, үзебезчә әйтсәк, Сарашлы авылыннан балалар бию ансамбле килде. Алар үз авылларына хас көйләр, биюләр, җырлар сакларга тырышалар. Карап китик әле. Сәхнәгә шулай Владислав Агапов шакырылабызлар. Әминде беренчеләрдән бер Чиләбе өлкәсе Нагайбек районы Остроленко авылы Вдохновение бию ансамбле бүләкләнә. Владислав Агапов. Рәхмәт сезгә, инде кыш алкышлар белән без сезгә озатып калабыз. Сәхнәгә мин балык бистәсе районын чакырасым килә, аларны да шулай каты алкышлар белән каршы алуыбызды сорала. Каршылык.
şişek ata gönlerde. Ömürler dile bu yıllarını da bu güzeliydi bizimle. Ömürler dile bu yıllarını da bu güzeliydi bizimle. Cidem cilek dem baydım Cilek nişik demli sizde şulay sürüye Cidem cilek dem baydım Cilek nişik demli sizde şulay sürüye Yine bulekler kile başladı. Şunlar bizim de buleklerimiz sizde var elbette. Alisa Egen. Sahneye geçiyorum sıralar. Hem de Elsa Garitiyeva bizning zotli buleklar bilan buleklanadi. Şunlar Azat Mamov. Ансамбля. Нашими заводlar, kalendarlar bilan biz qatnashishlarimizni qanday shunday motor yondashishlar bilan bo'laklaymiz. O'qishlar sizga. Endi olqishlar ostida biz sizni uzatib qolamiz sahnalarni. Hurmatli tomoshabinlar, mana endi Grand Prix jenguvchilarin oshliqlov vaqtida kelib yetdi. Bu yil kollektiv hamsolistlar orasida 2 Grand Prix o'ynatiladi. Hurmatli juri, sizdan kengashlashuv uchun shig'ulingizni so'raymiz. Konsertimizni davom etamiz. Sahnada Oltin Meydan ham Interpol xalqaro festivali laureatlari, Dukat Voice Bosniya ham Gersegovina festivali, Buyuk Chekmachi Turkiya festivali ham 45-Burgos festivali, Bolgariya diplomatlari kurashchilarning Bermenshik davlat folklor ansambli.
yakınlaşa. İn dolgunlandırılış mezgiller yakınaygan sayın yakınaya bara. Her bir katnaşışı halkımız icadında uz izlerini kaldırır deyip ışanabız. Endi finalistlarını sahneye çağırabız. Жемлотер фольклор ансамбля. Вдохновение бью ансамбля. Владислава Гага, Эльза Орлова. Анна Матвеева, Лилия Давыдова. Татьяна Ефремова, Kızlar Türküne Vokal Ансамбля. Бикеш фольклор ансамбля, Alan Фольклор Ансамбля. Yıldızçı фольклор ансамбля, Эльза Гордеева. Сергейлер фольклор ансамбля, Игошкей Фольклор Ансамбля. Рената Ахмедова, Azat Malov. Задоринка фольклор ансамбля, Karındaşlar Фольклор Ансамбля. Сандугаш фольклор ансамбля, Oybalar Фольклор Ансамбля. Алексей Краснов, Яна Шанаумова. Юлия Макарова, Кирилл Спичков. Арина Друж, Никита Русов. Ангелина Салтанова, Константин Чумарин. Дмитрий Воробьев. Илья Кириллов. Амелия Феофанова, Екатерина Матвеева. Ангелина Тимофеева, Игошкей Фольклор Ансамбля. Петра Берегеш фольклор ансамбля, Әмма Гран-приға лайық болған жеңіштерінің исемлерін иғлан еткенше, біз хөрмәтле жюрины сәхнәгә шақырабыз. Рәхим итегез. Жюри махсус билгеләре номинацияләрен әзерләде һәм аларга лайык конкурсантларны бүләкли. Иң яхшы этник костюм конкурсында җиңүче Балык Бистәсе районыннан Йолдызчы фольклор ансамбле. Ильяши солист импровизатор, аранжировщик, Яршавы шәһәреннән Владислав Агапов. Иң яхшы итеп халык бәйрәмнәрен сәхнәгә куючылар Кукмара районы Шура авылы Тәңкәләр фольклор ансамбле. Халык иҗаты әсәрләренең иң яхшы итеп ызганча эшкәртүче Балык Бистәсе районы Алла фольклор ансамбле. Иң оста аккомпаниатор Мамадыш районы Кылыччы авылыннан Борис Усачев. Конкурс программасын сәнгатьле итеп башкаручы Кайфыч районыннан Риуста Константин Чумарин, Игорь Чумарин, Илья Кириллов. Фестивальның иң өметле солисты Питрәш районыннан Кирилл Спичков. Фестивальның иң өметле солисткасы Мамадыш районыннан Арина Трушева. Милли традицияләрне саклаучы Менделеев районы Бигәшкәй фольклор ансамбле. Milli традицияләрне саклаучы Сәй районы Сандугач фольклор ансамбле. Әйтә Сандугач ансамбле грамоталарын соңра калдыралар дип уйлыйбыз, чөнки алар кызганычка каршы кайтып китәргә мәҗбүр булдылар. Әйтә милли традицияләрне саклаучы Алексеевский районы Айбагар фольклор ансамбле. Иң яхшы сәнгать җитәкчесе Роза Галкина. Иң яхшы сәнгать җитәкчесе Людмила Адамова. Иң яхшы сәнгать җитәкчесе Ирина Яковлева. Фестивальның иң яшь катнашучысы Кукмара районыннан Дәлия шәшкәләр ансамбле. Иң яхшы тактаклар башкаручы Кайфыч районыннан Екатерина Матвеева. Иң яхшы борынгы көйләр башкаручы Кайбыш районыннан Эльза Орлова. Иң яхшы актер Кукмара районыннан Полина Афанасьева.
Alkışlar dostlar. Endi shular maqtov xatlari bilan hamda zotli bo'laklar bilan Tatariston Respublikasi Krasnodar ijtimoiy uyushmasi ismidan Aleksey festivalni uyushtiruv komiteti Aleksey Dmitriyev ham Milena Novikova chaqirilar. Endi onlarni qutlari uchun Tataristonning xalq artisti Respublika Krashin uyushmasining idorasi shleni Vitaliy Agamov chaqirilar. Alkışlar dostlar, sizin dertiniz şimdi, kışınız şimdi. Mana şulay. Şulay maqtov xatlari bilan bizning ijodiy ishlarida bo'laklanadi. Gennadiy Mixailovich Makarov. Kashapova. Lilia Ilgusovna Sarvarova. Elvira Fotaviyevna Kamalova. Basirova Larisa Ivanovna. Hamshuayov Spiridonov Stepan Petrovich. Endi do'stlar, bizning hali maxsus bo'laklarimiz bor. Endi shularni bo'lak etirishi, topshirish ishi Tug'anaylar gazetasining bosh redaktor Yuliya Gumina chaqirilar. Rahmat. Arılarımız, hayırlı kiş, hürmetli qonaqlarimiz, Tug'anaylar gazetasi jurnalistlari har bir soylab olib turunda bo'ldilar. 5 zonada bo'ldilar. Ular har bir qatnashuvchidan, har bir konkursatni yaxshilab qaradilar. Ular bizga borisida ishondi, borisida da suqlandik. Endi biz bugun maxsus bo'lak bilan jiroq oradan yaqin etib kelgan tug'anaylarimizni qutlarga bo'ldik. Tug'anaylar redaksiyasi Chilaba o'lkasi Nog'aybek rayonidan kelgan Vdохновение Biyu kollektivini qutlaydi. Qabul etib olamiz. Tabiiyki fotoğraf işimiz, yollayamiz. Biz olqishlaymiz. Shu oqshom rasmiylar To'rtinchi davlat folklor ansamblidan bizning direktorimizni Artur Polyakovni, hamda ssenada yetakchi bizni Elvira Kashapovni rahmat etamiz. Onlar da bizga o'zining tilaklarini hazırlaganlar. Награждаем диплом за мастерство в исполнении этнических мотивов. Награждается Владислав Агапов от ансамбля «Переменчик». Işın, Yakov Yemelyanov ismindagi Medeniyet üzerining direktori Lyudmila Danilovna Belousova. Lyudmila Danilovna, sizni chaqiramiz. Biz o'zimizning bo'lagimizni Yakov Yemelyanovning tug'an avuli
авылынан, Барлық бистесінің Olan Palan avuzundan kelgan Olan kollektivine beremiz. Onlar Yakut Emilyanov'ның şiirlerine kompozitsiya ko'rsatdilar. Alkışlayınız dostlar. Bugün çok dikkatli. Kızım istelikli bilekler sizde şu yürekten ezildi. Hem dostlar, nihayet en dolqunlu vakitte kelib chiqdi. Dolqunlanasizmi? Biz de bir dolqunlanamiz. Kimler sınalar Grand Prix üyeleri. Sahneye Respublika Kreşin İçtimai Uyuşması yetakçisi Ivan Mikhailovich Yegorov chaqirilar. Rahmat. Hurmatli do'stlar, shohrolar qonaqlar, bu bizda beri. Mana endi Yangi yil, Rojdestvo, Oshmon bayramlari bilan qutlab o'tkazib keladi. Son 2 yil o'zak boshlab chiqarilgan festivalimiz shunday motor, darajali o'tdi. Mana yetishlar bilan isga tushirib o'tirdi. Tushunib galishadi deganda bir ikki yil bor edi. Qadr bilan bugun bu sahnada bolalarimiz ko'rsatgan insonlar bizning ko'z oldimizda. Konvertlarimizni ochguncha endi konvertlarni konvert degash mening konvertlarni asirlarga ishlaydi. Konvertlarimizni ochguncha aytar bolalar bilan ishlovchi pedagoglarga, kollektiv yetakchilarga, ota-onalarga, festival uyushtiruvchilarga, mana bu rayonlardan, respublikadan zo'r kollektivlar keldi. Ko'kmara 50ga yaqin Qo'ybo'sh, 30dan ortiq Chile ülkesinden negatiflarla keldiler. Aytыңыз, балаларның жетекшілеріне де рахмет айтайық. Өзі ісімлерге де рахмет айтамын. Біздің ветерандарымызға біз рахмет айтайық. Босықта шабаларымыз. Biz bittiğinde bizden izge otaqalarga da alar biz zor kollektiv bilan kelganlar. Narsa aytasi kelishimiz yoshlar qo'lida. Narsa aytishda balarga da yangi o'g'illarga qiyin o'g'illarga xalqimizning talantin ko'ngil boylig'ini butun dunyoga ko'rsatsinlar. Bizga endi o'zimizning qo'limizdan kelgan ishni yordam etgan bola. Shuna ko'ra endigi konsertlarni ochib birga kollektivlar arasında Grand Prix bo'lagi Yulduzchiq folklor ansambli Baliq Esta rayoni. Yulduzchiq Grand Prix sizniki bugun qutlaymiz. İşte köşe alkışlarımız var. Güle gidip yürüler. Alkışlar, kutlayımız sizi.
Солистлар арасында гран-при бүләге Ангелина Салганова бирелә, Мамаш районы. Ангелина Салганова, Мамаш районынан бүген гран-при исеменә лайык дип табылдылар. Һәм аңа 30,000 сум акча бирелә. Менә шундый зур бүләкләр. Шундыйбыз сине шул күңелдән, Ангелина. Әйдәгез бергәләшеп матур итеп фотога төшәбез. Бергә җыелып басабыз. Foto. Bunlardır ne böyle? Zırhlar sizə. Endi laureatlarımızın jüriləri bilan şən ko'ngildan qutlaymiz. Onlarga uğurlar diləyik. Oldakı günlərdə milli dillərimizni boshqaruvda yuqori o'rnak yollarga nasib bo'lsin. Bugün bizga kurashib jurlarimizdan lezzet olurga mümkünlük bilgeni için rahmet olurga. İşleriniz bile olmayı baksın. Tümüleriniz kutlarınız olsun. Татаринформ. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.